Wapendwa katika Kristo, Biblia Takatifu yanatuonesha hivyo. Mungu anatuita, kitabu cha Yeremia 33 mstari wake wa 3 unasema, niite nami nitasikia na nitakueleza mambo mengi usiyoyajua kama vile siri. Nataka nikujulisha kwamba wiki hii inaanza. Tembea kwa na Mungu na Mungu atakuwa kwa upande wako. Najua kweli una vitu vinavyoshindikana kwenye maisha yako na umejitahidi tangu mwanzo na mpaka leo hujapata jibu yoyote ile, lakini usisahau ya kwamba Mungu yupo pamoja na wewe, na hii juma uifanye kuwa semene ya baraka, ifanye semene ya maombi, na itakuwa baraka sana, na itakuwa semene iliyokuwezesha na kutia kwa nguvu. Biblia inasema tuombe, tukeshe pasipo kuchoka, na hayo yatakuwa kabisa kuwa baraka sana. Na kuombea nguvu ya maombi, acha Bwana aruhusu iseme juu yako kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki, na kila mahali utakapokuwa Mungu akutawala kwa jina la Yesu Kristo.